delight خوشحالی. The children shouted with delight. وړو د خوشحالۍ نه چغې کړې. The children shouted with delight. Destination منزل. We have reached our destination. مونږ خپل منزل ته رسیدلی یو. We have reached our destination. Dictate لیکل. Let me dictate a letter. ما یو خط لیکلو ته پرېږده. Let me dictate a letter. H کناره. Don't stand near the edge of roof. د چت په کناره باندې مه ودرېږه. Don't stand near the edge of roof. Path لاره. This path leads to the village. دا لاره کلي ته تللې ده. This path leads to the village. Resort د سیل ځای. This is a beautiful resort. دا یو ښکلی د سیل ځای دی. This is a beautiful resort. Shadow سوری. The tree gives a cool shadow. ونه یخ سوری ورکوي. The tree gives a cool shadow. Succeed بریالی کېدل. بریالی کېدل یعنی کامیابېدل. Hard work will help you succeed. محنت به تاسو بریالی کړي. Hard work will help you succeed. Suspect شکمن. I suspect he is lying. زه شکمن یم چې هغه دروغ وایي. I suspect he is lying. Wali دره. The valley looks beautiful in spring. په پسرلی کې دره ښکلې ښکاري. The valley looks beautiful in spring. Admire ستاینه. ستاینه یعنی صفت کول. I admire your hard work. زه ستا د محنت ستاینه کوم. I admire your hard work. Aid مرسته کول یعنی امداد کول. He came to aid the poor. هغه د بېوزلو مرستې له راغی. بېوزله یعنی غریبانان. He came to aid the poor. Attempt هڅه کول. هڅه کول یعنی کوشش کول. He made an attempt to climb the mountain. هغه غر ته د ختلو هڅه وکړه. He made an attempt to climb the mountain. Authority واک. The teacher has authority in the class. استاد ته په ټولګي کې واک حاصل دی. The teacher has authority in the class. Capital مرکز. اسلام آباد is the capital of Pakistan. اسلام آباد د پاکستان مرکز دی. اسلام آباد is the capital of Pakistan. Cooperate همکاری کول یعنی تعاون کول. Please cooperate with the team. مهرباني وکړه د ډلې سره همکاري وکړه. Please cooperate with the team. Defend دفاع کول. Soldiers defend their country. سرتیری د خپل هیواد دفاع کوي. سرتیر یعنی پوجیان. هیواد یعنی ملک. یا تاسو داسې ویلی شئ پوجیان د خپل ملک دفاع کوي. Soldiers defend their country. Destruction تباہی. The war caused great destruction. جنگ ډیره تباہی راوسته.
The war caused great destruction. Disorder, बेतरतीबी. The room is in complete disorder. कमरा बिल्कुल बेतरतीब ده. The room is in complete disorder. Division, ویش. ویش یعنی تقسیم. The division of land was unfair. د ځمکې ویش غیر عادلانه و. The division of land was unfair. Enable, قابل کول. Education enables us to succeed. تعلیم مونږ د کامیاب کولو قابل جوړوي. Education enables us to succeed. Frustrate, مایوس کول. His failure frustrated him. د هغه ناکامۍ هغه مایوس کړو. His failure frustrated him. Govern, حکومت کول. A good leader knows how to govern. یو ښه مشر حکومت کول پیژني. A good leader knows how to govern. Plenty, ډیر زیات. There is plenty of food on the table. په میز ډیر زیات خوراک پروت دی. There is plenty of food on the table. Relief, رفع کول. The medicine relieved my pain. دوای زما درد رفع کړو. رفع کړو یعنی لر کو. The medicine relieved my pain. Reputation, شهرت. He has a good reputation in society. د هغه په ټولنه کې ښه شهرت دی. He has a good reputation in society. Royal, شاهی. The king lives in a royal palace. پاچا په یو شاهي ماڼۍ کې اوسیږي. پاچا یعنی بادشاه. ماڼۍ محل. یا تاسو داسې هم ویلی شئ بادشاه په یو شاهي محل کې اوسیږي. The king lives in a royal palace. Slave, غلام. The slave worked for his master. غلام د خپل مالک دپاره کار وکړو. The slave worked for his master. Struggle, مبارزه. مبارزه یعنی کوشش. He struggled to find a job. هغه د نوکرۍ حاصلولو دپاره مبارزه وکړه. He struggled to find a job. Stupid, احمق. احمق یعنی بیوقوفه. That was a stupid mistake. دغه د احمقتوب غلطي وه. That was a stupid mistake. Citizen, ښاري. He is a responsible citizen. هغه یو ذمهوار ښاري دی. He is a responsible citizen. Council, ټولنه. The city council met today. نن د ښار د ټولنې اجلاس وشو. The city council met today. Declare, اعلان کول. They declared a holiday. هغوی د چوټۍ اعلان وکړو. They declared a holiday. Enormous, ډیر غټ. He has an enormous house. د هغه کور ډیر غټ دی. He has an enormous house. Extraordinary, غیر معمولی. She has extraordinary talent. په هغې کې غیر معمولی صلاحیت دی. She has extraordinary talent. Fog, لړه. The road is covered in fog. سړک د لړې نه ډک دی. The road is covered in fog. Funeral, جنازه.
Many people attended the funeral. ډیر خلک په جنازه کې شریک شول. Many people attended the funeral. Giant ډیر غټ. He saw a giant tree. هغه یو ډیره غټه ونه ولیده. He saw a giant tree. Impression تاثر. Her speech made a good impression. د هغې تقریر یو ښه تاثر پرېښود. Her speech made a good impression. Income آمدنی. His income is quite high. د هغه آمدنی کافی سیوا ده. His income is quite high. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.